The Hakha Times online thawngchimnak kan indan than ha to zan thawng ka chimding mi hi September nil hai ret zan lai simalam pathum tiang kan thai kho tok thawng an raksalai thantlang a kholak a chok mi SAC ral kap ni mai thalin an ka na September nil hai ret thantlang sang an sang a chok mi khwa mi chu SAC ral kap ni mai thalin an ka na a hliam mi chu an tholo tia kan thai Sopum lay in thantlang khwalu ka hotel in bus terminal ka kai kar rong chun BEHS no one shang in pang rong kholak a chok mi SAC ral kap ni an ka na I a hliam mi tu chu an tholo tia khwami pakhat ni The Hakha Times a achim atu thong kan chim chan zan lai simalam pathum le cheu tiang mai thal se bom o se thantlang khochonga petlai in athang pengri kale myuk peng dalan nu pakhat na minan tha September nil hai ret kale myuk peng si pinchi kolep pangkong khwa dalan dol halha the kumsom li chu September nil hai sri zan simalam pasri ronga a hauti ngalo min hani a inna na min an so I athi tia thai ase dol halha the chu a in mai dor angha leu motorcycle pathum in a housing halo min hani a in chunga an kalpi I an tha Halha the chung kharni SAC ral kap an chimna I nihin September nil hai ret hi khwa an phani khwami an zam na tia thai ase mas thlaliu dol halha the ni ta han in mizapi ral kap pol ti rol achan tu na an min chajin alak I SAC ral kap sina kamphon na lai ti in arak raucher bel na tia zalen ni atel PDF zole PDF soral da avabom tu CD admin da pol him te in antlong September nil hai ret makoiram than zo pang ka daw nak ral tuk avabom tu CD admin dat himbom te in antlong changtia thai ase September zarni nak rong zo pang ka daw nak afak I CDF mindat ni ral tuk ambabom na I him te in antlun nak video file pakhat CDF mindat ral ka pakhat ni a Facebook jamhaya alang ter Tawngzalet Center in COVID-19 mizo minung pathum andam than mi minung palhai khat an si chang September nil hai ret chin COVID-19 rescue team CCRT ni torel mi yangkong Tawngzalet Center COVID-19 mizo zau khatnak mizo minung pathum ni hina damnak an mu I adam than mi minung dilak palhai khat an si chang tia kan thai Tuan vau ngai tu siboi pakhat torel nakle nol pek nak en minung pathum chu nihin Tawngzalet Center in an tum chang siboi tele volunteer na chunga kan ilom tuktia CRTH tuan vau ngai tu pakhat ni achim Tawngzalet Center hin COVID-19 mizo minung somthum la pakhat an raksi I nihin tiang dam nak amu I center in atum changmi minung palhai khat an si chang tia kan thai Makoya SAC phudir kam tu chajin lak ding nolan pekna September nil hai ret makoiram thanchung khwa pola NUG PDF le SAC phu hauda nandir kam cheu asilaw SAC dir kam tu zat chajin lak am fial na tia thai ase nihin September nil hai ret yanga min chajin kan lak hauri lo khwa boi poljong an ilak lo ngai kawra chajin an lak tak chun SAC phu ni chu chajin pi chu an I lai hoi lai a lak lo ngai tia tayat khwami pakhat ni achim SAC phu ni an ren tuan nak than chautar le mer santar an du na in nol ngai nak an lak en thlasari chunga jaiban tuk okhrei nak ren men an ma an la lo I rammi zong ni du lo nak an lang tar no pengri ko na tia mizima ni atel yengkong lerana dalan u da san mai thalin an ka tha September nil hai ret yengkong rem then kama yut peng hledan khenglak phakdor panga dalan u da san chu mai thal jun thum in an ka I athi tia people media ni atel mai peng GAD chaji u din thun an tha September nil hai ret sakai rem then mai peng General Administration Department GAD zong chaji rian atwan lewmi u din thun in mui fyang lomi pariat an luti namin an so hnu athi afapa zong phak ngai in an hliam tia people media ni atel Tuzan The Hakha Times online kan thawngchimnak hi hivial in kan rakngol ri lai angai tu nan dilak chunga kanelom COVID-19 right lawlak in sise ralkut in sise nan zate himbom cheu sham u